Итак, 7-й день. Открываем. О! Посмотрите, как здорово получилось. Сани с подарками. И сегодня видео о санях почти. Сегодня видео о АТВ. Jah, ma võtan pärast, lasen alla, mul oli see vaja liigutada. Lasen ta alla ja siis ma võtan siit slintsidega küljest ära ja siis tuleb ära. Ühesõnaga, hakkame siis tagasi kutte, sul siis asjad see vana raud, mis sul ennem oli ees. Siis on võtmed kohvri jaoks. Saad lukku. Okei. Saad lukku panna. Для этого, да? Jah. Tahad veel? 2 tükki. Teine asi on see, et siis kui tahad metsa minna kohviti taha, siis kiirkinnitustega seda ära võtta. 4 tükki on neid. Да, снять их. Seda ära võtta. Ящик. Да. 4 штуки их снять. Здесь защитится. See on väike pannipaiku siin. Et siin on sul siis ka lugemismaterjal ja siin on siis siuke hästi sügav. Ta ei ole veekindel, aga lihtsalt tolmukindel, et sa saad midagi panna, kui sa tahad. Kärupistik on sul siin olemas. Siis kui metsa lähed... See samu kui Haagis. Jah, Haagisse taha, et tule tuleks. Kui sa metsa lähed sõitma kuskil, võta käru 2 ära. Muidu sa kaotad või sa vaatad, sprint peab nii kergelt ära. Et oksa taha läheb siis... Siit tagant on... Надо снимать это и это. Ну, если хочешь. Lükkan ta natuke siin poole. Nii. Siis siinpool iseenesest tekib vajadus. Siis siin on sul, saad kontrollida õli. Siin õli. Смотреть сюда контрольное масло. Siit lihtsalt tõmbad selle. See on siis nii-öelda masla. Keerad lahti. Saad valad juurde. Just. Et siis paned lihtsalt tagasi ja lükkad siin punni sisse ja kõik. On nii automaat? Valad juurde. See sama ongi. See sama. Jah, just. Et sa tõmbad kära ja siis saadki siit valade juurde. Elektriga ajad juurde. Laps. Nii, ma lasen korra vintsi all, saha alla. Led. Nii, siis siin on vintsil on nii-öelda ka vaba jooks. See. Kuskil metsa, vaatame pead pärast ära. Et kui sa metsa lähed, kuskil tahad nii-öelda, et kinni on ja vaja kuskil ümber puu, siis sa tõmbad siit, keerad lahti, see on vaba jooks. Если ты хочешь где-то засел, Да. Selline поворачиваешь, он вытаскивается. Ja kui vintsi tõmbad, siis alati otse, et mitte muidu nurga all lõhub sul kuskilt ära. Чтобы бросить не зажал ничего. Et alati tõmbad. Это лебедка, да? Вот здесь кнопка. Et alati nurg otse. Nii, siis kui sul kaitsmeid on või radiaatoril on või lisada midagi, siis see on sul siin. Защита радиатора. Siin on kaitsmeplokk on sul siin, siin on kaitsmed sul siin sees. Radiaator on sul siin, kuul on ja pidurivedel on sul siin. Здесь что? Фреон? Это тосол? Ja free on selles suhtes jah. Тосол. Tosol jah. Тосол. Just. Ja siis lihtsalt panedki ja siis lükkad siit sõnni sisse, kui tekib vajadus ja siis sul lihtsalt. Ja siis lihtsalt käibki niimoodi siit tagasi.
Ручки с подогревом, да? Да. jaotusvedelikut siin akna näha. Здесь окошко для охлаждающей жидкости. Siit saad näha veel jaotusvedelikut. Что за окошко для охлаждания? Siin seal, need paak on sul siin. Näed, siin paak on seal. Ага. Тебя тут не видно. Там дырочка такая. Вот здесь вот. Да, да. Seal on paak. Туда заливать, что ли? Нет, это контролировать. Да, там видно бак. Ну все понял. Siis niimoodi, põhimõtteliselt see on siis jalapidur, ehk siis võtab kõik 4 ratast selles suhtes. Основной тормоз останавливает 4 колеса сразу. Вот это, да? Да. See on siis esipidur Это передний тормоз. ja siin on käsipidur, alati käsipidur. Это ручник. Всегда использую ручник. Muidu siit läheb lihtsalt see raskuse kuru minna. На тросике там. Так. Siis käigud on sul siin, Jaa. kütus 98. Iseenesest, kui sa lähed 98? 98 kütus. 17 liitrit, jah? Jah, just. Kui sa lähed poodi nii-öelda, saab lukku ka panna. Ja põhimõtteliselt panedki parkingu peale. Paned siis nii-öelda parkingu peale, siis keerad lukku. Et kuna praegu ei lähe, siis peab natuke liigutama. Не включается чуть-чуть подменить. Nii-öelda käik läheb sisse nii-öelda. Да, она пойдет шестеренка. Если ты хочешь закрыть на ключ, и чтобы не переключалось эту штуку. На паркинг. На паркинге, да. Yeah. Приехал куда-то, припарковал, включил паркинг. И потом ключ здесь, да? Включен, да. Lukku, võtmel saab Jaa, lukku keerata. Jaa. Siis siin saad on siis telefoni USB-laadija või siis nii-öelda sigarisüütaja. Зарядку телефона прикуриваете. Käikudest nii palju, kui sa vead käru, lükkad lund alati L-käiguga. L, alati rasket tööd või niisama ukerdad metsas. Любую тяжелую работу, прицеп в лесу или где-то хочешь преодолеть, только на L передаче, пониженной. L, C, jah. Et muidu hashiga lihtsalt variaator rühmaluud ära. Блокировка тоже, да? Esi ja taga sild. Kohe jõuan sinna, kohe siin. See on lihtsalt käigud. R on tagurid, N on siis neutraal. Käru peale oleks mõistlik N-i panna. Koormarihma teeb kinni, et ei lõhuks, nii-öelda ei oleks käigukastil koormust nii-öelda. Alati rasked asju L-iga siis nii-öelda. Siis siin on gaas. Siin siis on siis nii-öelda siis see veosüsteem samamoodi. Siin samamoodi näed siis ka seda praegust nelik pead. Just. Ja nüüd on tagavedu on nüüd peale. Kui sa tagavedu tahad lukku panna, siis on siin. Siis käib plõks hääl ära. Siis tagavedu on lukku. Включается только задний мост. Ja nii on väljas nüüd. Jaa. Siis nüüd tuleb 4 vedu, siis tuli 4 ratast on täit. Привод показывает 4 колеса. Siis vajutad lukku, tuleb rist peale. Заблокировал. Видишь, критика. Just, siis on tihver peal. Jaa. Kui sul see vilgub, siis ei ole aktiveerunud. Siis natukene sõida õrnalt edasi, et pilt peab fikseeritud, siis muidu võib Если моргает, то это значит, что он еще не активен. Чуть-чуть проедет вперед и назад, вперед. Когда он до конца встанет. Сейчас он горит, а может моргать. Понял. Jah, muidu on see, et võtta hammasotad ei ole kogu, hakkab lõhkuma sul nii-öelda selles suhtes. Tagavedulukku, esivedulukku on siis siit. Передний привод блокируется. Alati esivedu kasuta siis, kui täiesti kinni oled, ainult otse sõitmisel. Selles suhtes. Just. Привод, когда у тебя там, блокирующий. Да. Ja siis on see, et kui sa käru peale ajad alati 4 veoga või rampidest üles 4 vedu. Just, selles suhtes. Siis vedusüsteem on mõlema, vints käib siit siis sisse välja, in and out. Jah. Siis on in, põhimõtteliselt, siis on signaal, siis on ohutuled sul nii-öelda. Jah. Siit siis on suunad. И поворот можно выключить там. Да? Just, täpselt. Siis läheb masin siit tööle, siit saad suretada välja. Siit välja suletada või siit välja suletada. Siit on siis tuled, pikk täis tuled nii-öelda. Siin väike nupuke ka, see on siis see, et siis on see, kui sa jääd kinni ja taguluskäiguga tahad limiidist lahti, eks ta muidu on piiraja peal, vaata 15 km tunnis. Et sa saad suure hoo peal tagurpidi välja tulla ja vabastad korraks.
надо максимальный речный момент назад. Okei. ainult hädajuhul, kui sul tõesti vajadus. Аккуратно пользоваться надо. Just. Siis kätesoojendus on siit. Вот эти, да? Ja. Ehk siis maksimum, Максимум. et siit väiksemaks. Меньше, меньше, меньше. Okei. Ja siis pöidlasoojendus on täpselt samamoodi kõik, pluss siis pöial. Точно так же и Ja siis siit on siis, paned siis alla ja tagasi. No. Maksimum vee sügavus on nii kõrgele sügavus, ehk siis jääre peale oleks siis veetase, et maksimum nii-öelda karendus, nii sa võid. Максимальная высота брода, который должен приезжать по подножку. Это гарантия скажет сразу, если ты его утопил или не утопил. Да, да. Rehvi rõhk on 0,75 kuni 1 barr 0,75 до 1 бара давления колеса. ja siin ka enam piduri vedeliku aken on ka siin olemas. Vot. Так, что где тормозить? Ну, расширитель, наверное. Siis siin on siis nii-öelda ka kilometraaž, siin näitab kiirus sul, siin kütusepaagi tase, siin on pöörded, siin on siis jahud, ehk siis kui soe on mootor ja siis on kilometraaž. Слева там показывают температуру мотора, справа километраж, ну там разберешься. Да, Just. Siit siis näed, et neutraal, seal tulevad käigud, siin käsipiduri peal tuled põlevad ja siis kui mootortüli väheneb, siis peaks siin tuli vilkuma hakkama. Vot. Сейчас надо заправить эти масло. Нет, что за проблема? Масло есть. Да, Praegu ööl on. Ei, kõik on valmis. Kõik on valmis. See on selle jaoks, Jaa. kui juhtub midagi, nagu autol. Kui palju bensu? Natukene on siin sees, aga väga palju ei olnud. Paar liitrit on. там пару литров есть, но много не заправляют. Сам заправишь. Ну, лучше, чтобы бак всегда был полный. Alati on vaja Täispaak. Ei ole vaja. Ei ole vaja? Jaa. Kui pikaks ajaks jääme, ütleme 4-5 kuud seisma jääb, siis kasutab 24, et oleks see, et kui tankakütuse eluiga on 2-3 kuud. Разницы нету, но там ты можешь немножко заправлять, чтобы было заправлено, Ну, потому что он все равно работает. kui palju bensu 100 kilomeetrit? Võtab või? Jah, või. Kõik võtab ära. Ma ei oska... Невозможно сказать, потому что... Каждый свой, да, я. Бензин, я имею в виду. Нет, ничего страшного. Ничего страшного, Mul машина. näiteks kolleeg, sõber ostis 600 UTV, täispaagiga 15 tundi töötas jutti. Noh, Noh, see on jälle raske hinnata, palju kilometraaži sõita või mis raskusega seal on. ну, говорит, что кто-то 3 часа может мак выйти. Удобно. Ну, Сергей, Ma võtan siis sahalt ära я, ja siis ma natuke aega Да, лопату снимать. ja võtan saha natuke aega, siis ma saadan teid välja just ja siis ma ajan, siis tulen välja. Rohkem küsimusi ei ole teil? Потом сюда приехать с прицепом. Jah, tuleme siia. у тебя больше вопросов нет никаких? Нет, Не, пойдем. Ну, пошли. Ой, слушайте, как его, там ничего не надо подставить под него? Да нет, наверное. Rehvi ära võta. Ну, специалист. Катится вроде, нет? Так, теперь туда. Максим. Поднял. Подожди, человек видит. Вообще. Вот это да. Для меня это вообще. Давай попробуем. Стекло, смотрите. Попробуем стекло зарезать. Ага, тут ящик идет. А может его туда двинуть чуть-чуть было, нет? Так. Стекло точно пойдет? Ei lähe. Ei lähe. А я потом спускать.
Дякую. aga äkki ma saan siit selle lahti võtta ja Блядь, стекло. Отсюда мы уже снимем просто со скрепления стекло. Иначе он не пойдет тебе никак. panen sealt ukse kinni ära. võtan klaasi ära. Ага. Слушай, ну да, не пойдет, наверное, да, не пойдет. Это я в машину кину. Ну, это получается, что ты без стекла будешь ездить на это. Посмотрим. Ну, он так сюда заехал, прямо. Просто это потрясающе. Давай куда-нибудь завязывай его. Какие часы там на доме? Ну, они, по-моему, стоят. Вроде бы пошли, нет? Сейчас оторвется тебе. Проще всего спустить колеса, потом на путь. Дурака сделай. Он дурака сейчас сделает. Я тебе сейчас вот... Сейчас мать с ума сойдет от этого. Максим. Максим. Ой, лучше бы я этого не видела. Ваня, аккуратней.